Hadin di urusan kita iroka mata atuli the last constitution ta kanino chiklon ruspa hanyo persal the last constitution mata ngane iroka ka pare do mata parne apo aprash kade chiklon ruspa hanyo persal kita kawan lah bukan korban sihir itu kan mar kita rekam satu lihat lo yakin telefonnya potoli rekam satu lihat terang yang ni kita benda kita bukan kor muta kan untuk kong rekam tapi lah alat kor saya sini rekam bala syawan garusan program ra sigilo news pa sa